aha 2008 ukwezi kwa gatanu umwaka ogu Mbarara City Council ekakinga orutindo rwa Katete bwa nyuma yo kura amabati gakahika kubambuka nibaho bikahika kuhendeka. Erizoba Minister w'ihanguru kujonanuza bw'ahanshonga z'abana n'iminyeto barambarugahara yahika harutindoru aho abaturana bavuge ba boda boda bamugambira ko babona bwine n'urutindoru. Mwembere ryaha boda boda arindu kugamba boda boda zukurenge emitwaro 2 nizirabaha burizoba boda boda nizirabaha izoba emitwaro 2 orunako ando gungoso tukatugo kuzo mutawuni konka wareba aho dakikibira inecha echabartinde nosanga boda boda zikurgaza ko muri Katete ezindi zikiko mutawuni itoki tukushaba muzeyi nwari kukura buri kintu cyona muzeyi excellence Yoweri Kaguta Museveni president witu ntukushaba waba no sindika yunura waba no sindika central government waba no sindika mutabani wawe bamuhozikine rugaba MK mutuyambe echo kubanza abantu kuba batakura ba abamazita nshoboza sente nyingi tora kuriya echa kabiri business zone za Katete zifire abo kuba abantu tubakira baho nabaninya nababrechenyi nabaruchinji na warero rwina baenda barugo niyo banzi bona bakambanda mani njano ndewo yabamiza ko ari kwija kutwara inshonga y'urutindoru ofisi ya mukuru w'ihanga. This in cabinet and I will inform the president about this bridge and also I will consult my elder brother Honorable Brett Ramirama because he comes from this side across. So I will speak to Honorable Brett Ramirama to ensure that we fast track the repair of this bridge. Mwine mpaka omnyishingiro bwa Mbarara City South nagira ngo no barabe batungira obuhumbi 5 na miliyoni 200 zo kukora urutindo rusyo mu mwaka gw'isento guru kwija. City Council eshemiriro kunduzo ruhu abantu bakabanu barabaho ni shaba City Clerk mu amabirebe izi sente ziriyo ziriyo mu first quarter nagambire nawo kandi nawe yagambire n'aba finance kakasangwe sente ziriyo so nimbashaba ngo barahusye izi sente bazite batanike process yo kora urutindo kandi nimbashaba ko nikibasika baronda ka sente ko kora ka maintenance akora urutindo ntuma yangu baza kora advertisement tunga contractor ntibasa twara hakiri oguhona yeruchiro kwato hawe nkoresa mbi ya sente ryo murembo rwa Mbarara ehiyatari kwija kwikiriza hakora urutindo rwa Katete. Turabe tari satisfied ntuje kwanikira utagendo kubara abe bamaze tukashanga umuntu mwakoze tugushemerere sentezi utagendo atukore forensic audit. Omugandi ihangwe Erizoba abahango mu kucondoza ibintu bitari bimwe na bimwe bahendera ha kucondoza habinte bisisiro mugera gwa Rwizi kandi mu butongore report abagereza bamuhabiciro kwataho ebyo kurinda mugera gwa Rwizi byagambirwa abahango kandi byona byabahitendekero rya mast aho abantu banjura report kozurwa habizirene bishisho mugero kumara hihe myaka 10 nyuma kandi je kozurwa bitendekero rya mast omukucondoza kwitu tushangire ngo ekikusisha munonga omugero gw'obuhangwa omumyizi gitu no kugira ngo abantu ebakora amarwarro amashomero mwene buri kitongore cyonekeye omugero ogu ngukwesanga nka end point yagwe kakasasiro ebatakwetaga byona omumaka ebatakwetaga everywhere tushanga ngo byona nababyohoreza kuzo mugera so ntwenda kutera umurango gutushangire ngo obukoko butushangiro mizaga already bur resistant to drugs embaza y'abantu bakurya baburijo already obukoko butuhiro mizi bur resistant so nkimanyisa ngo wariyo mbazi gona tugukuza kuyamba bwo kuba ubwoko bwoyine bwino mbazogwe no nishaba ngo ahinda atandikero omuno gwanje ndikugamba ko kito tukora kugamba ahinda atandikero kigambo cyanje nite ko kugamba amezi abo kuba ntugeta gato abatagi actually tine kitwini yo kureberaho no yebuza ngo nko Rwizi kurwa rukoma complete rukaho hati suffering ningo kubona ko abantu bakuzamu ni kugura sente zingahe kurugera kimwe buhweju kurugera kimwe ntunga mu kurinda kwikira kimwe cyotera mu mwanya wo guhaba harimo abanyabutegeki abibyo bahangwa abashomi hamwe n'ibitongore bitari umwe na bimwe ebisisiro mugera byagambwaho kandi babitungira no mbazi okucondozo kuzurwa mu za district aho mugera gwa Rwizi guru kuraba nda Aidan Bataringaya na Senyomo Gideon.